Assalamu alaikum ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 8 январ 2021 жыл. Биз Баткен областынын Кадамжай районунун Халмён мал базарына келдик. Бүгүнкү баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Күнгө жума күнүңүздөрдү Аллахым берекелүү кылсын. Базарга кирип баратканда эле мына портердеги жемден баштайбыз бүгүн. Кебек мешогу 360 болот кабы. Килограммга канча болуп калат ошондо? 14,5 14 сом 50 тиын. Оптумасачы 14төн турушунаса же көбүрөөк жарымынаса 14төн болуп берилет. Номерин айтып коеюн, кебек издеген. Бишкектен алып келингенби? 25 килограмм ар бир мешокто. Телефон номерин айтып өтөм, кебек издегендер. 0772 менен 44 75 30 номер менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Базарга кирип бара жатканда эле мына койлор алыныптыр. Чоң бооз койлор 13 000 сомдон алыныптыр ушулар бардыгы. Бул бука 55 000 сомго алыныптыр ошондо. 139 жуунабы? Жууна 139 000 сомго ушул букалар алыныптыр. Койлорду 13 000 сомдон деп айттым сиздерге. Тесқа бар бұл? Ошқа бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз базарга дагы бет алып кирип калдык. Карга карабастан, суукка карабастан, элдердин саны көп базарда. Баалар кандай экен эмес, чогуу акырына чейин бирге көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Базарга киргенде эле ушул торпоктордон баштайбыз чыгарылышыбызды. Канча сомдон эми ушулар? 28ден бербей турабыз, азмаз бар. Эркекпи көтөң? 28 000 сомдон берилбеди. 28 000 сомдон ушул торпоктор берилбептир. Бу кара канча болду, кара? Канча? 28 берилбеди. Сиз канча берип атасыз? Мен 20 берейин деп атам. 20? Аз сураган алат. Yok, kamera maksat kıymetli. Эми бул ургачы кунажындар турат. Булардын дагы бааларын билебиз. Кунажындар канчадан экен? Bazılar 64 volt tabii. Жууна 64кө бербедиңизби? Жууна 64 000 сомго берилбептир ушул кунажындар. Булардын дагы бааларын билип өтөбүз. Бул бука экен биринчи турганы. Канча эми ушу бука канчага келди? 42ге берилбеди ушул. 42 000 сомго берилбептир. Ошко бар. Кунажындарчы? 35 000ден туура келет экен да, ошондо 35 000 сомдон берилбеди ушулар. 35 000 сомдон берилбептир ошондо. Кунажындар. Бу торпок эркек ургачыбы? Канчага келди ушул? 21 000 сомго берилбептир ошондо. Бу кунажынын баасы канча? 33,5 aldı. Берилбедиби? 33,5га. 33 500 сомго берилбептир ошондо. Бул ала кунажынды торпок экен, ургач торпок 29 000 сомго берилбептир ушул. Булардын да бааларын билип өтөбүз. Кунажындар булар? Канчадан келди ушулар? 25-23 берип атат базарга. Бугачы буга? Бу букабы? Бу эркек торпок экен, 33кө келиптир. Базардагы эң кичине торпок ушул окшойт. Ушу канчага берилбеди? 12'ye berbe. 12ге? Эркекпи? Эркекпи? Эркек торпок. Бул жерде тизилген торпоктор турат. Канчадан экен эми ушулардын баалары? Oğulları 28 bin. Базардын жарымы сиздик экен да? Эркекпи бардыгы? Vardı. Турушуна 28,5 миңден берип атабы? Буларды кайерден табып келдиңиз мынчаны? Дыйканчылык, базардын жарымы сиздик экен ама. 28,5 болуп атат, берилбей атат. Жакшы торпоктор экен бардыгы. Бул ургач торпок 25 000 сомго берилбептир ошондо. Мунусу 30га келдиби? 30га берилбеди. 30 000 сомго берилбептир. Булар канчадан болот экөө?
kaming bor deb turamiz. So'rashib Uşul bağ oldu o. Ança öğretetaz kardeş. 27 berib o'tamiz. 27. Emin mına biraz çoğunrak erkek torpaqtarga kelemiz. 33'ten geldiler beribediniz be. 33 bin somdan berilbedi dedesi. Erkek torpaqtarga köten. Qanchaga? Qancha bo'ldi shul? 32,5. 32.500 bağ verip çatken aşağıda. Bering deb qarlari qarab turadi. 33 bin so'mdan bağ verdi o'shanda juna 66 bin so'mga berilmedi dedi bularda. Buna bağlarda salıştırıp görüңүздөр урматтуу көрүүчүлөр. 33 bin so'mdan tura keletken aşağıda. Bunun bağısı qancha ekan? Qanchaga keldi? Qanchaga berilmedi? 42 ming so'radasiz. Savdo bo'lalak. Savdo bo'lalak ekan. 42 ming so'm kemi bor deb turadi. Jashna jetganmi, jetilakmi? Tegerege. Bir jashni tegereginde bu qa. Bunun 40 ming so'm kemi bor deydi. 36 ming so'mga berilibdir o'shanda. 36 berdi. Qara buqa 40 ming so'mga berilibdir o'shanda. Bu 43 ga keldi o'shanda. Bunisi 43 ming so'mga berilibdir buqan. Qar ayabay sonja başladı bozorda. Bu buqa 43 ming so'mga olinibdir. Baylab chatchat şurada. Bu buqa qanchaga keldi? 37,5 alındı. Satılav qayra. 37.500 ga alınıptır. Satıladi ekan qayra. Bulchu? 39,5 berilmedi bu. Çalındı bu. Qayta satıladi. Bul qancha oldu? 37'ge berilmedi. 37'ge berilmedi. Özünüz qancha deb otasiz? 40 kemi var kichine. Azıroq. Bunu da yaxshi buqa turadi. Qanchaga berilmedi bu? 34'ge satıldı. 34'ge 34 ming so'mga satılyaptır bu. Özünüz qancha so'rab otasiz ham buga? Ben bozorda. Az kaldı. Az qaldı, kichine qo'ysa beradi ekansiz-da. Ha bu buqa 36 ming so'mga chiqdi, berilmedi bu. 36 ga berilmedi. Yash qanday yashi? Yashi 1 yoshga to'ldi. 1 yoshga to'ldi. Bu buqa qancha ekan ava? Qanchaga keldi bermedingiz? 40 geldi bu. 40 ga keldi bu. 40 ming so'mga keldi, bermedik dedim neyesi. Yemi biz akırındap çoğun buqaların qatarına ötüp ketemiz. Bu buqaga da bazar bağ verip жатат, 52,5. 52,5 berip жатыр şunda. Özünüz qancha sıradınız hem? Var mı? Hali bar da deyesi. Hesap var mı? Boşqa var. Bu buqa 49 mingga berilmedi o'shanda. 500 daha var. 49 ming 500 so'mga berilibdir. Bu erkek torpaq buqagan. Bir yoshga jetganmi, jetalakmi? Bir yoshdan kishini o'tgan 42 ga berilmedi. 42 ming so'mga berilibdir bu. Ha bu buqaga bozor bağ veripdir. 71 ming so'mga berilibdir o'shanda. Bu buqaga 80 ming so'm kemi var deb bozorda turadi. Boshqa var. Bu жерде мына эки бука баа болуп жатыр. 150 миң берди ошондо. Кашкасы экинчиси 150 миң сом баа берип жатат базарда. Экинчиси бул экен. 150 миң сом ошондо баа берип жатат. 75 миңден туура келип калат экен ошондой экөөнө.
Бұл жерде да базар қызып тұрады. 75 000 сом баға беріп жатышты ушул букага. Мұның еті бар екен. Мұның еті бар екен. 75 000 сом ошондо баға беріп жатат. Бұл букадағы баға болып жатат. 82 000 сом учурда баға беріп жатышат ушул букага. 82 000 сомға баға болған бұқа бұл. Бұнысы жанында тұрған, жанаша тұрған қара бұқа. 101 000-ге берілбеді. 101 000 сомға берілбеді. Бұнысы 90-ға келді ба? Қанша кило ет чамалашты ем шудан? Айтышты ғой? Бағылатты ота, пішілі екендегі? Бұлда 110-ға берілбеді. Чоң бұқалардың қатарының ағыз. Бұнысы 101 000. Бұл бұқа 75 000 сомға беріліп тұр ошонда. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз саан уйлардын катарына өтүп калдык. Канчаны тууган үй экен таксыр? 3тө. Пулу канча баасы? 75. Канчага келди? 75ке берилбедиби? Эркек бургачы турпагы? Бургач баласы. Сүтү кандай сүтү? Sütü kança sütü var ekan? 5-6 litr sütü var. Mına sağını sıraganlarga bu kançanı tuğan uyem? Sağını? 4-5 tane tuğup yaşadı. 4-5'ti. Erkek burgaçı var turpa. Kançaga geldi mi şul bazarda? 65'ke. Sütü kanday eken sütü? Бұл тарпағы менен тұрат бұл да ғой. Сауыны екен. Еркек бұрғашы мұн тарпағы? Еркек. 73-ке барды, берілбеді ө? 73 000 сомға берілбеп тұрышылы. Бұл чоң сауыны үйдің 100 000 сом кемі бар екен. Қанчан туған үйен бұл? 6-шы? Российский? Атасы российский ө? Erkek burgaçı o? Kançaga geldi mi uşulu? Sütü kanday? 79. Sütü kanday? 6 litre. Sağır geç. 6 litre sütü var eken. Torpağından sırtkarı 6 litre süt beret deydi. Бұл sağanın da bağısını biliriz. Bu uydun bağısı kança eken? 91'ge vermedim. 91'ge? Российский ө? Kançanı tuğan uyem? 2 stüdyoda 2 torpa oxşat 5 yaş arası 4-5 yaşdaki. Sütü sütü sağoldu? 2 günlük torpa bırak. Ha, 2 günlük mü? 3-4 tur sağdı. Biri ölü kaldı o ekisi torpağın. Erkek burgaçı torpağı? Erkek. Angus oxşatqa balası. Angus'a okşaydı. O yaktan gelgen böyle o ya. Rusya'dan geliptir. Oşqa vardı. Boz kunajınların bağlarını sıraganlarga mınандай jaş kunajın eken boz 42'ye berilbedi be. Bazar 42 berdi. Jakın ele biyagım. Jakın kaldı be. 42 000 somga berilbeptir. Görüңүздөр, boz kunajın, boz mallarının bağlarını sıraganlar. Бұл сауын үй алынып тұр. Қаншаны туған екен? Еркекке нұрғашы тұрпағы? 65-ке алынды. İçine берсе сатылады, же көбірек біреу? İçine берсе сатылады деді бұны қайра. Урматтуу Ошқобардын көрүүчүлөрү, бұл жылқыны көрсөтүп өткенбиз 2 жума мурда, эски жылда 2020-жылда көрсөткөн экенбиз. Бұл базарға қайра шығыптыр. Шығып 115 000 сомға мына құлыны менен сатылды азыр.
Minilet. Sağ ol. Sağam beyken. Çoğuş, kolga çoğuş deydi. İşletse daha bolat dedi hez. 115 bin so'mga qayerga sattınız hazır? Qaysi çaqtılar aldı? Boşqa ketdi o. Açancıca Hurmatly görүүчүлөр, bul çıkarılışsızda jalan ele bodom mallar menen jyntykdayız. Kийинки çıkarılışta жылкылар көп кирипtir, жылкыны отдельный тартабыз. Bu kozu koçqullar baalar kançadan ekenem? Kançadan berilbey жатат? Kichines. Çoң kichines 12'den berilbedi uşular. 12 bin so'mdan berilbedi dedi esi bulardı. Buların daha baasını bilemiz. Bular kançadan eken? Ular 15, 13. 15-13. Kançadan berilbedi bazar bergen bu? Boğan yok bu. Bazardağı çoğun koçkollardan baasını bilemiz. Kançadan eken? Kançadan geldi mi? Bilmemeyiz. Taştap kaç ketip kaldım negedir arkaman. Bazarda yegiz ulağı menen eçki durat. Kançaga geldi? 8,5'ga berilbedi. 12 kemi var dep turasыңар. 12 bin so'm kemi var dep turabız deydi. 8.500 so'mga keltir berilbeptir. 8 yer veriyor. Bu kozu koçkollar kançadan eken? 10 binden gelen var da turalım. 10 binden. Kançadan geldi mi? Sırayla geliyor. Hı? Kanca Ha, bağıl elek be. Kaç hiç kimse bağlı olmadı bu. Bazar suz eken onda, bağlı olsa. Bu kozu kaysını kıyam ama? Kozulu koydu kança da otaz, kançaga berbediniz? 14 kö? 14 ga verildi. 14 bin so'mga berilbeptir. YouTube'dan yukarı koyuyoruz da. Bakalasa. Bu kozular alınıptır. 5800'den alınıptır buna. Yekitiş koylar kozuları menen satılıptır buna. Жақшы koylar eken. 28,5 oldu esmi? 28.500 so'mga alınıptır buna kozuları menen. Kozuncunu çeşip koyayım mı? Kozular erkek biken urgaç biken bular. Urgaç kozular menen be. Bize kançaga verdi mi vallahi? Kozulu koylardı köp surap jatasızlar. Bu kozulu koylar kançadan eken baalары? 14'ten oldu beri verdim. 14'ten berilbedi mi? Birinci balası. Birinci. Koylar da öyle kötü. İki ön kozusu var bazır. O yakın. No yakın. Bunu koçu. Bu koş ola kadar koz. Kozulu koyların bağlarını sıranır. Bunlar Bu kozu koçkorlar. kozu koçkollar bu kançadan eken? 8,5 bin deyiz kamı bu. 8,5 kemi var. 8,5 bin degen daha var eken ha bazarda. Bardığıyla ondan öde aytat. Biz yıkanmaz. Mage. Kançaga keldi mi şular? Yeni size tutuyoruz. Kendine geldi. Kelelek bazar suz bu. Pazar yakışı kılıyor. Yaxşılar mı? 8.500'den kemi var dedi. Bu yerde tizilgen ulaqtar turat. Kançada otas sen bular? Kançadan da otas? Serkelerde. 4 de ortam. 4. Anam 3,5'ga berem. 3,5'dan beres. Onun pasını aç. Onun pasını aç yok bu. Dul buzu. Buna bazardağı 15 kam var. 15 kemi var deysiz. Kança yaşayan bu take? 11. Bazar 11'ge berilmedi bu. Dadıl take eken ama. Yeçkiler çık. 5. Tekiz ele. Kançadan beri beytan seçkilerde. Yeçkilerin 5.000'den kemi var dedi. Bu çoğun ak tekeni 11.000 so'mga berilibdir oşonda. 5700'ge aldım. Kaysınısını?
Serkebi? Echki 5700 alındı. Bu kança alındı? Bu 4700 alındı. Serkebi bu? 4700 ga. Bu ulaqtar kançadan boldu oşonda? Kulaklar bizden var, bir ödük. Ha, başka bu. Bular kayra ele satılab hem? Satılar. Bayra satamız. Ne echki bağları. Bu yerde daha çoğun teke turat. Kança da teken hem? Kançaga berbediniz? Bazar bağı berdi mi? Kançaga geldi? 8,5'ga berilmedi mi? 8500 so'mga berilibdi şu teke. Bu tekeni 15.000 so'm dediniz. Kançaga geldi şu teke? 10 mingden aştı berilmedi. 10.000 so'mdan aştı berilmedi dediniz. Na kuyruqtu çoğun qo'chqorlar ekan bular. Qanchadan ekan shu qo'chqorlar? 18 oldu. 17 mingga berilmedi şu birinchi turgan. Quyruğu çoğun qo'chqor 17 mingga berilibdir. Bunisi 18 ga. Bunisi-chi bu kichine? 12,5. 12.500 bo'ldi dedi buni. Ma hurmatli ko'ruvchilar, Qo'shqor kanali shuni menen birinchi chiqarishimizni bodomaldar bog'larına bo'lgan chiqarishimizni jeyintiqdaymiz. Ikkinchi chiqarishda жылқы bog'larini ko'ra olasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib bölüşüp qo'yingizlar. Sovuqqa, qarga qarabasdan elder ko'p bozorda, qar javob chatat uchurda. Salomatda qolingizlar.